pušenje trave, jedinice i šta ja znam, markiranje, opomena. Šaranje po klupi, pljuce, to mi je još najgore od svega. To su sve iskompleksirane budale izbacuju zbog svake sitnice. Sitnice, jedinice, pušenje i ne Pljuce! zastanti su tebi sitnice, jel? Stari, kamo ćeš? Šta hoćete? Ti znaš da se ovdje najveće naplaćuje. Sam u kafiću i čula kako gospođa Globan razgovara na mobitel. Zapravo zaključila sam da traži babysittericu, a kako je meni takav posao potreban, prišla sam i bez razmišljanja. Takav posao, specifično takav posao. Ja ne ubijam djecu. Ne. Ne, to ne radim. To je zadnja stvar koju bi napravila. Ove epizode su glupe, meni se ovo ništa ne sviđa. Pa zato što ti tražiš, zato što nisi meni dao 3 minute da ja nađem u miru. Ajde, u miru nađi i pošalji mi. Električar Zoran Ljubišić u svojoj 30. godini života još uvijek živi kod majke Ane Marije u Zagrebu. Pa šta te briga kako se ja oplatim? Kaj te briga više tamo? A mu to mama? Da. Kaj da kažem, nisam ženskaroš. Pa pogledajte me, ni čudo da me... O, već 12 godina, znači imao je curu. 18. Ja. Zoranova majka Ana Marija čista je suprotnost svome sinu. Koketiranje, izlasci, tulum. Katastrofa. Da jednu lijepu poštenjakošu, na razdeljak. Nema frizure koja više privlači žena. Ana Marija je ljuta na svog sramežljivog sina Zorana, te mu odlučuje pomoći da pronađe curu. A ne, naći mu neku drolju. Situacija je eskalirala. Ana Marija se uhvatila mikrofona. Wow. On traži curu i zato sve su ovo cure, dakle, molite! Juri! Sine, a šta ti čekaš? Mama, narasto mi je himen A od tebe. šta ti čekaš? Sljedeće jutro Zorana je dočekao neugodan natpis na prozoru. Opereš prozor, čemu je problem? Ne mogu ja sa ženama, ne mogu ni jednu poznat. Mogu ni sa mamom. Možete vas zove malo glasnije, ne? Kako je to? Sam se smijem od smijeha. To mamin dečko. Gle, očigledno to ne možeš, dragi moj. Jel da možeš imao biti curu, zar ne? Koja proždrljiva majka. Kako ti je to soba? Mislim, daj pogledaj ovo. Jel ovo soba? Gle, imaš kinderbet. Ja mu samo želim pomoći. I ja kao žena znam što žene stvarno žele. On jednostavno... A ona kao žena bi trebala znati da žene ne znaju što žene žele. Komu je ovo? Mama u mladim danima. Ivona je kolegica s mog posla i... Zamisli da je frajer užasno creepy i da želi komadat žene u svojoj kući. Stigao je Zoranov dan D. Danas će Zoran pozvati Ivonu van. Ivona, da izađi van sa mnom u ovu uličicu iza. Ovdje je Zoranova mama i tražimo neku curu. Se sjećaš toga? Čekaj, ali to je Ivona s posla. I ona se njega zajebava. Da. Pa on nikad ne bude bio s Ivonom s posla. Da. Možda u komadima. Koje ti je Bog, nisi cijeli imao, ne pamtim već od kad se dešava. Imaš tu nas, ovoga... Vi niste cure. Mogu sam ti ja naći neku curu, ne možeš Mogu se reći, da. Mogu sam ti ja biti cura. Zoran je u depresiji. Mama ne volim to. Bude mu mama šiljka napravila. To je baš, to je onak baš cool i opasno. Znaš onog Rosa iz Malcolma u sredini? E tako ćemo te napraviti. A dobro, možda neće riješiti, ali ti može pomoći. Prijavi ga na ljubavi na selu. Vidi, Katastrofa, šta je ovo, šta je to? malo sam ti sam sredila. Može te udari mama. Van. Justin Bieber, gledaj ga. Ja njega. Ajde, danas moraš naći nešto. Nije, nemam opće volje danas, ne znam, nije. Ajde, ti nikad nemaš volje. Ha dobro. Nema muzike, moram ja nešto pustiti. Daj malo, ajde, daj. Fuj, samo traže seks. Gade mi se Mrzim seks. Mrzim kad žene traže seks, to mi je najgore. Makni se od mene, drolja. Imam jedno iznenađenje za tebe, pa da se malo otpustiš. Opa, neću nikakvo iznenađenje. Daj život sa malo izdođe. Uživaj, stari moj.
Daj malo pogledaj, gledaj. A daj ove. Daj, Zoki, ne do, Ej, neće mi vratit novce, daj, ajde. Osjećao sam se tak jadno, jeftino. Dobar dečko. Iznenada sreće pripitu majku i partnera je Filipa. Pripitu majku. Ne da mi se, joj daj pustite me, ne da mi se. Nije mi se dalo tamo ostati to gledati i otišao sam do... To, žene su ženske objekti. guzice. Da, fuj, meni se povraća, čim vidim ženu, meni... Jesi poznao žensku na tom izbliza? Nisam nikad vidio ženu tak izbliza. Nisam to još nikome rekao, ali ja se još nikad nisam seksao. Mislim, sam... Bog Zorane, ja sam Oksana iz Ukrajine, mislim da si jako seksi. Veselim se... Ja sam Brad Pitt i u bolnici sam, trebaš mi poslati novaca. Volim te. Volim te najviše, ljubavi kraljice moja. Luka i Vedran su me uzeli na pike, ak već radiš takve idiotarije, daj bar priznaj. Sigurno ćeš se sretiti. Dobar dan. Zorane, Dobar ovo je dan. Oksana. Kad naručiš neku iz Rusije da ti dođe i da jebe sina za pare, za papire. Upoznala sam i preko agencije za samce. Mama! Mama, molim te. Dobio si moju poruku. Mali, idem ti po kavu, pustit ću vas da se vas dvoje malo... Kad sam došao doma... Ne. Imaš prekrasne oči, Zoran. Ali to ti vjerojatno sve žene kažu. To ti sve žene kažu, da. Prvo misliš da je on ubojica koji će raskomarat ženu, a sad ispada da će on u komadima završiti. Ne baš, ali... Ja sam iz Ukrajine, ali to nije bilo problem. Ja volim Hrvatsku, ja se tako dobro osjećam ovdje. Ja želim papir. Jedini je problem što... Nemam visa. Trebam visa da moram ostati ovdje. Imam pizza za viza. Vitrin. Mislim da si stvarno jedan atraktivan i ozbiljan muškarac. Moj me stanodavac iznenada izbacio iz stana i ja sad... Ne znam zašto. Bilo je krvi svugda, ali ja sam rekla to menga, mi Ukrajina curimo više nego drugi. Zato plodna zemlja. Why are you like this? Šta? Nekad stvarno mislim da s njim možda nekad nije ured. Nikad nije ni poljubio ženu, nije ju pogledao u istom smjeru prema ženi. On nije normalan. On kad u igrici vidi opciju za bit žena, on gasi igricu. On ne može. Na kraju krajeva osjećajanje, a mi smo žene isto osjećajne i trebamo osjećajne muškarci. Dođi kod mene. Dođi k meni. Sjedi kod mene. Opusti se malo, kaj si mi tu što... Evo odmah sisu. Skoro ga je sa sisom dotaknula. Da. S tim svojim glupostima. Zoran, jel ti bilo teško danas na poslu? Normalno, ko da tebe to uopće zanima. Kako misliš zašto to mene zanima? Pa zanima me cijeli život, mislim, dijeliti sa tobom. Pa tako... Wow, šta? Red flag. Kako dijeljenje života, je s tim normalno? Zorane. Oksana je toliko divna i lijepa i pametna i zanimljiva I noge isprde. Teško je naći takvu ženu koje noge tako predivno Run away. Ja vas moram slikat. Slikanje. Njemu hitno potrebna nova odjeća. Šta ti kažeš, Zorane? Idemo te obuć kak spada, a ne da nosiš tu Homera Simpsona više na sebi. Daj mama, imam gaće od srednje škole, imaju rupu, ali su jako udobne. Dugo mi je trebalo da se pretvore u tako udobne gaće. Neću ih bacat. Nekim ženama je to seksi. Za sebe je našla odmah. Misliš? Sad to... To je previše. Mogu bi malo, budeš platio ili... Dobro. Bude malo. Da, sine moj, nije ništa previše za mog sina. Vidi da mi kupi. Ne mogu si je kupiti. Zašto? Što je preskupa. Kak je znala što radi? Tako te mogu čeći. Prisretna sam. Samo, još bi mi trebale neke cipelice, ove totalno ne idu u zovu. Kupit ćemo i cipele i sve. A moj Zoran je samo bezvoljno stajao. Mislim, njega ništa ne zanima, ništa ga ne veseli. Da vidimo što ćemo staviti. Šta? Što je to? To je jako stara obiteljska ogrlica. Jako skupa, može se prodat za jako puno. Idemo svi zajedno van. Uostalom nije to Oksana samo radi mene. Dobro, okej. Full seksi Čet. Pa niđi. A ne, pa daj, fakat. Daj, nemoj. Got the moves. O ne, i sad odmah mama kog vlog. Pinjo, ako noće se ne kresneš. Stvarno si papak. Už pogledaj. No pressure. No pressure. Pa ljubi me. Ljubi me u dupi.
Zoran se na poslu pojavljuje mamuran. Od prošle noći sjeća se samo nekih dijelova. Izgubio je himena. 400 kuna si potrošio na kaj nova pila. Ajde, banjem kilo Zoran. Ničeg se ne sjećam. Je li moguće da sam potrošio svih 400 kuna? Mama, doma sam. Mama. Doma sam. Jel ti se sviđa? Vjenčanica. Oh my god. Oj, come on, really? Ali ja o njoj ne znam ništa. Marija je na njegovoj strani. Možda se ne sviđam ja, možda se sviđa sve ovo oko mene. Kaj kažeš na Pa nema biti smiješno, to su gluposti. Šta ti Mama, ja neću... Kad je žena za stvari bila s nekim? Kad? Žene su emotivna bića i imamo jednog smrdljivog Martina tu kod slike. Kako možeš tako zvati? Problem je u tome što curu nije našla meni, već sebi. Mene se uopće ne pita. Zoran čuje kako Oksana s nekim na mobitel razgovara na ukrajinskom. U njemu se budi sumnja. Nitko ne zna. Ne zna ni Zoran, ni Mać, nitko. Nitko ne zna. Nitko ne zna. Dobro da priča na ukrajinskom, da ju niko ne razumije. Da nitko ne zna. Spasiba, do svidanja. Spasiba, do svidanja, ali to nije ruski. Zoran! To ti je ko hrvatski i srpski. Što radiš tu? Mislila sam da ćeš poslije doći. Gle, ne znam ukrajinski, ali nije ni puno drugačije od hrvatskog i... Aha, big brain. To mu je od nejebanja. Vjerojatno si krivo razumjela. Na ukrajinskom Wow, gaslight. neke riječi imaju jedno, neke imaju drugo. Pa ne znam, ne vjerujem, baš znam kaj sam čuo. Nemoj vjerovati svojim ušima, vjeruj meni. Ja, Zoran! Gle, ma ne da mi se... No kak to razmišljaš? Ti po internetu. Ajmo vidjet njen Facebook. Pa ne znam samo da ima 25 Daj googlaj. godina. Isuse Kriste, to je ono. Pogledao, status slobodno. Pa je moguće da mi je mama htjela kupiti ženu. Isuse Kriste, užas, ja ne mogu vjerovat, katastrofa. Idem se ubi. Gdje ste vi pokupila uopće tu Oksanu? Pa, uz agencije, rekla sam ti, neka agencija si ti. Jel ta agencija? To nije uopće prava agencija. Pa kak je prava agencija? Pa, Kako nije, pa na internetu je. Na internetu nikad nije niš krivo pisalo. Treba se kao neka naknada platiti. Gle, ko danas išta dalje? A gle, danas sve žene dolaze s naknadom. Molim, 4000 kuna. Nije, ako odeš na OnlyFans 5 eura mjesečno. Ja to svom djetetu nikad ne bi napravio. Bankomata. Nema ništa. Sad će biti u minusu. Jel to neki programer? To je Zoran i on ne može naći curu i onda mu je mama kupila onaj mail order bride iz Ukrajine za 4000 kuna. Nije programer, nema ni kompjuter. U sobi ima jedino poster od Arnolda Schwarzeneggera i Justina Biebera i krevet koji izgleda kao Kinderbed sa crveno-bijelim jasticima. Nije tere da se ide. Koje je polje prvo? Pa zna se, bijelo, najbolje. Svi ustaše, a mi nismo. Zoran je izvan sebe. Račun mu je prazan. Zna tko Ali ovo propaganda protiv Ukrajinaca koji se sele kod nas. kriv za to. Ostani doma, evo dolazim odmah. Primi ju za grlo. Odnijela je sve novci s mog računa. Isto koji smo. Gle, nema ničeg. Zato trebaš imati double authentication. Here's why two-factor authentication matters. Stupid. Evo, i tak ti uzme sve sa računa. Ali ako staviš još jedan. Two-factor. Oh, he can't do it. So stupid. You used to be a dinosaur and now you're a pet. What? Čekaj malo, sad sam se nešto sjetila. Sad sam se sjetila, imam ja pušku. Nema. Uzela mi je pušku. To je bila sva moja ušteđevina. Sve što sam sjetila. Slušaj, možda je krivo vrijeme, ali ostavljam te. Ja ne mogu, ja ću poludit. A, lažnjak. Kako misliš lažnjak? Ne, broj ne postoji. To nije pravi mobitel. Onaj dječji što stisneš pa svira onaj. Ovo je katastrofa. Ta Oksana ili kak se već zove nam je uzela sve. Bar smo je prijavili, no šanse su stvarno male, a za novce su nam rekli... Scream Team 2. Ali znaš da je ovaj Scream Team 2 policajac actually kriminalac? Znaš šta je ironično kad se policajac preziva Kavezić? Kako mu je krive veličine i kapa je dijelo. Život ne znači samo tulumarenje i seks. Seks. Da me ne siliš toliko, možda bi već imao žensku. Ovo je vjerojatno najskuplji seks svih vremena. Mama, ti me siluješ. Najskuplji seks svih vremena. Ne, najskuplji seks svih vremena su bili Adam i Eva. Ona je sve novce prebacila na privremene račune u Ukrajini i sve su isto se... Bacila sve na kriptovalute. Dođi.
Selim se. A da si ti sebi našao curu na normalan način, Išto ne bi do tog došlo. I onda kad je Adam dobio jabuku od Eve i rekao Bogu, pa da nisi napravio ovu pičketinu retardiranu, ne bi se to dogodilo, aha. Čekaj malo, ti odlaziš sad, ti nemaš kudić čovječe, pa ti nemaš nikoga, ne znaš ništa, ej. Nemaš pojma, ne znaš ni krumpire ugujit, halo? Naučit ću. S 30... Wow, da mama, ja sam debil. Majko, prošli. Mama je napravila debila od sina i onda kad sin želi biti samostalan, onda radi još većeg debila od njega. Sve sam radila. Sve sam za njega napravila. Da. Za njega. Sve sam, žrtvujem se cijeli život za njega. Vratit će se taj. Vratit će se kad tad. Taj ne znam ni rublje oprat, ni krumpire oguliti. Jebem ti vajku. 2 mjeseca kasnije. Sretno i zadovoljno živi u svom novom tako, stanu. u pisanici je bolje. Ali ste tetoviran cijeli. U plesnoj školi je upoznao 25-godišnju Katarinu, s kom je u vezi. Našao si curu koja igra Genshin Impact. Pa da. Trebalo mu je mjesec i pol. Da se makne od mame. Djecu, bježite od roditelja.